AKARI BEKIIRWE NKONDI ne BAKUROMBA atongeria okubekira Stima kenda bachiokeria otorone jabangi kuringana na AKARI wagibu wa Stima ne bochoketie NYUMA BUNENE ni onto biashara ire itumagira mainya ja Stima itionekana antereu nandi ne BAKUROMBA ntoreu kwagiridwa ne kenda kinyabo baikuria ke biashara. Paul Kabethe na Chionkuruki. AKARI BEKIIRWE Iromba wa dini ya NKONDI bakiraramika ikiraba kuigwagia bwa Stima nterino wakagita na miaka mingiaga tutona Stima twekire to transformer eriaga lakini titotethagia service antu baire tukuoka ya kuigwa tiombo sabu antu baingi kaberutetwe no ntugona atongoria batuthuraga batutongorerie twegekundie ke batuthingatira transformer batikarangaga ntije gwo ina twekira ya kirumi yomba kuga tuga point muntu matuko tuthingatire mantu ma transformer enu to athingata egithireta mwanka tukaigwa gukua yakarieta ire ya kirumi okagwa etitotethia ne korwe katobethie jumiogo transformer ya plantwaga nithire kintu miaka 5 lakini transformer enu wanotie mtefindete na monki ifindete ntubaire na gukario guturigisa na nembe yete wikirwaga kebaterete voltage cia yete cia ntubaire kaisha community endaga tostwaga tweshwaga Stima lakini twagire monki kabisa na kinya kwanza planted kubena kwa mheshimiwa woyu jinji wananwewe kwa tuiko nekeleza kwake imbiena bina na transformer eno iwagia bosima boraba kerebo ugitibu botemete bwithiro bare NYUMA kimaendeleo baba inge kutwe na bangi mobile electrical plumbing na ibiko nindi Stima ukaleta limono ankuruthire lakini kanka mthia mwanki no tutire otherwise machine twagurie machine ikwenda Stima lakini etitumeka yake machine na meye tokara mwinduni ana bai skuru no kwangana gena guchoma kutamata ana imauri kinyamo na mbachi twalutire ngirina mana matano to peto ventilation ntukusieri rawo bisini bwanjiji iba vingaterie kona mbachi nuka kwa bakoni tena mani bashokeria memba mbesa Stima mochi na nto babenge nyonchukagera mochi ende muntu ayanga mwera mboga chanura kiongo NKONDI rugo yango chuke nkarusi customer nonto kinyanka vefte akukaka na kuo chanura ndakarira agwange transformer no okaya kwegwa nekaya ikiretwa etaya gutethia ntu bonde etiombo tethia ntu baire ona royo kanja rutethagia mugongoro ririenu okaya kwe titotethia ne korwa yumiogo kana tio tore ana inchi berie no toro thabo twandamane tumebethie tukure yumiogo wagwa batikura babongwa ne torerere tambia mianka mingi kuma nyonda ajiriaga ndamberia gwetwa 600 ndaitwa 200 agwangi ngiri na matano mkegora mekebe tandi ukwena yoro gunkare kanana bakwa bakarira okaya gutweka ureruta mbecha no tiko na kiro kwenda okatweka rukugura mbe gwanda no tikyo gaketha otiego wena mu ya kuruta mbe gwanda kairi kwa yaga ndethire transformer yaga lakini itatu tethia no ntukumara yatwetirwe mbecha twetirwe ngiri na 500 tutiebu twaruthirwa no wetwa kitwetirwe mbecha na haraka ntucire aki etera kana tokona kana report ya kuga ati tukoya wikero ari tutiona munene tutiona mbecha no tiwega bonge tutiebu tona okubuti buchi atutethia na inkwenda kuona Stima wakotie Stima okanga tumira gachora ito etere tano munene twera no na hata mbecha ni cia tutire mbecha boita batiri kana na ta tukamenya na tumenya gwe twatethaga tutetheka na ikitonto barutite mbito kiri muchumba tharaka gitonga murugara gutigira na kuthongera ntobo na ankoroki gutigiri bakwata Stima nikingo bakarata kora konge endera njinji kwa njirani wako na itwankenenwe na twankenenwe tobateire gutonga mbega muntu atorania na gitonga na nkayura no tonga botonga bakibo ibore kutanungiri tutakunungiro ibuna turi atori anwe kubatie ni ontie wana takwana tukiona atu ekira wake na tie twekira tona watike tanjire mwe okatorire tombesa leonte huita twetitwe 200 that is another time twetitwe 600 edu twaje gwetu 15 na hadi wakira mtu wa area eno twekira Stima eno tutika yero ka kuinjire mwe gutwika njinji bugatuka bulite mbesa ino che mugisa cie bwetore ya ira nitike gitaria mwicho guturira mbesa iriko ino koguo kaya kwe butito torira cio iyo ni butwikira Stima bwatu batirwe ikirwa
Nkondi nkiripotera Weru TV Mbito wa Paul Ogwa Kabithe.